Matangio mumamai apanga hulukia ai makumona ai tua kifari simonola Bigirie ofa fai felu teni vai kau akie ofa man Emeite ama hotolo tota etuolika Bisa ka kolo se hokune ake Naite oe o tu felenite Bebe oe makamai nere uake aka tura Efe ao pake te koe Kaini kabea siete manatu oe na moe whakakau Ola ola toa se kita katai ai tuku malu E wau ko hoku saru saru whai anga o se te lau E sa ta ape na kuhala a se te mapi Bisa ka kolo se hokone ake Nai te oe o tu where ni pe Bebe oe makamai nere wake aka tua E fie ao pake te koe E si o ta one pe italia Kanu se oe mai ani E te ake tu a ala ki fonua Ulu paki oe tolo katala Fala ola oe tu atua E tu ola i wafi kofuna Isa ka kolo se hokune ake Nai te oe o tu where ni te Bebe oe makamai rei wake aka tua E fie ao pake te koe Yo munga mai apanga hulukia ai pakumona Ha itu ake whare isi manola Bihirie o whakai whenu teni mai kau aki e whama Nene te ara tolo tota e torika Isa ka kolo se hokune ake Ko kori mo ke uhu whanga i ngahi talwhatapu ko tō peku wha o atu pa miheni Kai ata mo e whainga maari e koni i he hoatani ke whakahoko atoa he mo POLOKALAMA whakawike ko ia Nanga maheni ko e tufunga FONUA alo au Ai au whakahoko atu pa miheni Pia mo palofesa te reta SIOSIUA LAFITANI Pia me kenpela Australia Whakampeo ku ongo le rea te tau POLOKALAMA ka tengi mo tolu I he hoatani Ai a ko e rao maheni ke wike fo ka mata ia ngahi POLOKALAMA kou whakahoko atu pa miheni Pa mo kadake o toki share tu pe tau ngahi POLOKALAMA O ku fia foke tātai le rei I hoatani e palofesa ke tau POLOKALAMA ko ia wikeni tufunga FONUA alo au ke wikeni malo e tau mau e wikeni ko ilo ko e wike lahi ene ngā we tatau pepe mi hena pe mo nuslani pe mo tonga foka no kotoa lava te tau whiwhare area palofesa fefe hake ki he wike fo au ko ni Malo pito tonga ku whamalumalo te he talamalo o e whonualo tu mai aku. Ka tāki hokati tau POLOKALAMA pe ku whaftai pe I e tau o sia mai a e whainga maari koe ni pe ku whamalo at ka te koe I e kei whai mai e tau whatongia mi hena. O kou lelei pe pe a moe whamiri, lelei pe a kenpelani alu pe ke si au pito mau koviti. Pe a hange ko ho tala noa ko e lava atu e o wau mahu inga o wau lahi. Ai whonua ne tau kau atu pe he pue me ta whaaki. Lava e re tau whiri pe a lava wha ofa. Pe a tau whi maari e pe ko e habe ola koe ni tau iai, tau whi maari e pe ta tau pe ko e hange ko ta whaatala noa ki mua. Ko rea kakai pe a koe loto ia kakai. Tau hanga duen ki he tau whiri pare mia I he weekend. Maloto. Mone pito palofesa ko e taha fugeni ha whiri lahi hono tala noa e te wako ke whahoko whiri o mai ke taimi na whai ngahi campaign ko e tofolofola e ai tui tupo wono ki kakai ke nau whiri whapoto pe tau whanonga mai e wau ke aho koe nai whahoko ai whiri pe aku mahino mai pe mei he kakai kotoa pena nau whiri me he ola koe whiri o ku ririu ai ola ai a koe toko hiva
toko hiva I he kau whafofonga kakai, kuhanga he kakai o whakahu ki whalearea, ai toko hiva fo o. O wai beni ihi ai na o whalearea pe ki nau tolu, pe ai beni ihi na nau whalearea me he pure anga, ka kuinga ka koe, ke hoko koe whakafofonga whalearea o e wāhenga ko ia, I he whiri koe ni na hanga ai he kakai o whetongi, ai toko hiva ki whalearea, ai a ko tonga tapu laki, te vita puloka, tonga tapu ua, uhila mwanga pas, tonga tapu wha, ko ta tafu tomo moyaki, tonga tapu nima, ai saki balueke, tonga tapu fitu, sione seng star saulala, tonga tapu hiva, 17 tomo ua, ewa tahataha Daniela Fusimalohi, hapai taha ua, vili mano pangai hingano, tomo vava taha ono, Uriami, waskela atu. Aieko toko hiva ia, professor, ku hanga e kakai o whafoki ki nau tolu, pe whiri fo o ki nau tolu, ki he whare area tonga, peka toenga rewa ai, ko ki nau tolu pe ia nanau I whare area, ka hanga ho wakai ki tu koe ai ola. Malotonga, koe taimi poko ku hoko ai haliliu lahi pehe, ai koe tau kau whafofonga o ku toko taha fitu. Koi. Toko lahi ange ai kau hu fo ou, ai kau whafofonga fo ou, oba he vai ua. Ia koe kono whakarea whakate mokalati, pe taimi kou hoko pehe ai ana e tala noa pe whoke whakapati, ka na kai ki tau whakapati, ka kou atu ai mata sio ata, he taimi kou o ku ngā unu pehe ai kou li liu e whiri I he te mokalati, o ku uhinga ia tonga o ku tau alu me he pāti na ne mau toko lahi, pe na nau wha toko lahi mai, o tau alu ki he tawha ake e taha. Koi. He koe tau hau, ko neonga ai pure anga koe nai toki o si, ka koe pe anga peia o patoa, he koe toko mimi vai ua ai pe toko fia koe kau hau me nana o hu ki whare area he patoa. I he au whanga tuku o ku tala noa whakapāti pe kia ki rau tolu koe kau patoa. Ai koe pure anga koe samela a kiris pohi wā koe pure anga e patoa, pure anga pohi atu ane toa koe pure anga e patoa. He kuna nau toki ririu noa ia ta e mahino holo nau tori loto ka koe kia whainga wha politikare party system le pehe. Pea kono wha maabopo pehe. Patoa Samuel Akris Pohiva, patoa Pohiva tuene toa. Pea ku tau ka vepe e Pohiva tuene toa ia ai te mokalat ka kato. Ta tau peo me te mokalat ka kato kona fo I mohnisi kona tau ka ve Samuel Akris Pohiva. Aia. Ko tau ngā uno rewa, newa na nau tokam nā tōruia o huka ki he hou iki, o nau alu ke matau, ka I he tau tā noa pāti, na nau hau me he mā, me he whā, he mamama, Sā. Ko taimi ko ngā unu koe ni, koe alu koe ai whiria o aluia toko lahi ange kau hufo ou ia, ya koe kau hufo ou koe ni, koe kau tau ataina, pia na ikai, pia oku ikai ke nau patoa. Ai au kumahino e mai, ai ngā unu ai whiri, ki he meihe hema, me koe hema loto, o nau alu au pito nia ki he midoro, ki he loto matau. Ai a koe tau ngā unuia, he koe kakaia, koe ni ia, koe ke nau hau, nau tōruia, koe kusio katoa ke kau hufo ou, koe ka rau hao na tōria he whahinga itiolosia mo e tui whakapolitikare ki e hā fo I mamau taimi ko ia. Mōre ai ho tau iwi mo paanga pe uhinga ai mōre a patoa, koe nau nofo e fo I mea koe. Koe ka tamai koe ni, koe toko hiva koe ni, ko toa ya nau tolu pe koe pesete hiva valu ya nau tolu pe hiva nima pe hiva ono. Koe nau omai nau tōria o whema nau tōria ke whaia fo I ngā ue ki he fonua he utapa ki he langa fonua. Pea koe kautama ke he ia pea o kunau tau behebe koe kau hu koe ni o ku asi mai ai
a tau tō whoke, tau tō rea ke he whaahinga whiri koe nei whai he tu i ki mua, whiri mai pe ai re rei taha whakaako. Nā tau tānoa tau tō rea ki he u whakaukau ke, ka koe me aini kou koe tau tānoa, aini ki he loto kakai, nau whiri mai kakai ako re rei au pito mata o tāo nau ngai malai. Tuku ke hange nau ngai pui pui tua whaamiri. Ko mea kou oku taha he fo i mea koe ni, koe whiri ai kakai aku, mā olunga au pito, ka neongo koe kakai oku ngā au, fa profesionale, ka koe kakai katoa koe ni, koe maha ko nau toko toa koe kakai ako re rei au pito ia, koe educated e lidi e mea hu koe ni, hange pia koe whaafiri ko he tui. Tau toi, ngā unu tau toi reke fo i whakatau whaahau, koe mea whakatau whaahau ia nei whiri e tapes. Me ho eiki, le rei taha, pea whiri e le rei taha me he kakai. Tau toi vilo pe tau toi ria ki ai, he koe fo i mea ia koe na tau hau a kipa, koe fo i mea ia kuloto ke kakai. Neongo kia te au ia, oku mahu inga pe ia, ka oku malawa pe ke toi whiri ata hai au kai ke. I tu ngā koka, koe nu whiri fu kakai ako, maalunga he umala ai kou nau ia. Koe. E koe whaka ilonga eni, koe whaka o si tonga kau whaafokia. Koe whaka ilonga eni ka te au ku whoke a kakai ki fo i whakatau whaahau ua kia. Onau whiri, kai ke sa ie, aluki he. Ia koe fo i poini o noua, ko nau whoki ki he whakademokalati. He koe whiri a demokalati, he kai ke tau whiri a te he lipro au ki he pāngangai. Koe tau whiri he lipro, ko e nau lahi e nau whanā whala, ta wafe o whiri he leipa. Pea upehe tau mea, tau whiri he roi papirika e Amerika, lahi e nau whanā whala, mafure FONUA, pe koe toko lahi o kau whiri, o kau voters o whiri, i e Democrat. Pe ta tau pe momoto. Koe whakakau to tonu whakademokarati pe ia. Neongo ku tō lahi hene patoa koe nau toko ua pe, ka koe ke uhinga pe hea koe tōa patoa. Uhinga pe au ia ka pau nei toko lahi e tau whiri hita whaaki koe, ka ku lahi e nau whanā whala, pe koe nau toho nou, tau mare he koe whai tau ata ai neo mai te mokarati, o kui kai koe api tuku hau e kau tama koe. Koe ko api tuku hau. Koe tau alki kau no pere, koe mea tatau, koe nau toko tolungo fu, nau toi tāna ke tue me kau Lord Fohu, nau kei whiri. Ka te whaafo ke api tonga. Mo one pito, Professor, koe manat fo ke whiri he wafta fitu, Professor, na o mai e he kakai e toko taha wha, mei he kaupatoa. Pea na o mai rewa e toko tolu tau ataina. Aina e toko taha fitu ko ia, ko toko taha wha aina nau i he patoa pe ki nau tolu. Pena nau whaua e pure anga i he nau wiko e majority i he wafe taha fitu. Pea whai mea e whanonga. Ko e wafe ua taha eni, ko mafuri rewa e fo i fika. O anga rewa he kakai o mai e fo i toko tolu, mei he patoa, kai o mai rewa e fo i toko taha wha ia, independent he tau ataina. Aia ku e lava pea pe mai ni ihi na ai mai ni ihi na nau whakahingoa atu pe ko e patoa ka ko e foi toko tolu pau pe ni e patoa pe ia rewa mai ni ihi pe ia kana nau tala pe na tau kuna tau ataina. Aia ko foi mafuri mai pe ai foi tu ko he waftaha fitu furihi mai o a mai ki wafu ataha o ku tu uai. Ko foi konga ni ko o ku maari e ku ai na ki tala noa ki ai ku mahino he tauni o ku whakawhia fia ka la mahino o ku hange ku mo'ui le rei e tau e politikare i malawa kakai ke nau whiri he paka alatu kai ke nau whia maari ai nau whiri he whahai koe aia ku o tau su atu ki ai e profesa o ku kau ia i he mo'ui le rei ki he ngai whitakai whakapolitikare koe ku whahoko i tonga ka koe de tu ko he tai ni mi me he ta whaaki ko ia o ku lava ke tau wakai atu ko ne tu fuke tai ni mi hange fuke na tatala no ke kamata ko toko hiva ia o ku nau hufo o ku whare area mi he wahenga ai tuku ke he pe toko taha e toko hiva ko yako tatafu mo yaki na i whare area pe no lakanga minister na i whiri me tu ka ko ne toki hu ene ana hoko ko i whafofonga whare area o tonga tapu wha ai ka toko tapu heka toko walu pe toko hiva ko ia
Pe ai le toko tolu le vata whaaki koe, ai patoa. Pe toenga le whai toko nima, na nau ihe pure anga, na tau he pure anga kua osi. Ko tau tu atu kani ke whiri pare mia. O koe harewa tu unga oku ke wakai ki ai me ta whaaki koe ia. E malawa e toko walu pe toko hiva koe ku nau hufo o mai, ke nau pure e nau tolu e whiri, a ke nau whenga ke nau tala noa mohani ihi ke lawa whao e pure anga, toko taha wha, pe te nau lawa pe o tuu whakataha, ai toko taha wha koe ni koko o kakai, pe taha fitu ai kakai, o whiri ai pure anga i he tauni. Koe a kenga fo o fuki eni, e tonga. Koe. Koe a kenga fo o e nia talu e tau ni rinfa a politikare me i he, pe koe ha no, kapi kapi pe koe Sao Paulo. I he wafe ongo fulu. Koe. E koe a kenga fo o eni i he ko uhinga, he ko ene toki hoko eni, a talu e tau fo i Sao Paulo ko ia. Na e i he taha wha, na e toko lahi kau tau taina. Ko taha wha na e toko lahi kau tau taina i he patoa. Pea na e totonu ke pure anga e kau tau taina, ke kai mahino e ka te au pau koe ke whakademokalati e nau fo ange na tō ke patoa ke toko si. Pea ta uhau koe ke taha fitu, pea toi o atu he kakai ai toko lahi pe o e patoa, pea ta uhau wai pea hoko lu mea kou ke ta anoa ki ai, pea ta uhau mai eni. Koe whiri pare mia whai ngofua tahai. Ke kia paro pare mai ai whiri pare mia koe nika te au ke hange, koe uparo pare ma i he talu me he ua awhi hongo funu. Koe ulo aki koe kia hapati. O ku mate pāti e patoa i whare area kia te au koe toko tolu ia ku kai kia hanau. Koe hinga he ku tu e toko hiva koe me toko walu koe kua ose pure a ngā i e kapneti ia e toka. Ko hai e toko tolu, na upi hau toko ua pe tonga, ko hai toko taha toko tolu aki. Aia ko saya ma upi ukala wa wau taha wha, vegosa taka hapai taha tolu, pea mo se mis whakahau tonga tapu walu. O ko vei vosa fo boni fo ki iyo, mahino ka te au, iyo, koe ku uhinga koe ki ai, koe whiri whai ngofua taha ine mea koe pare mia. He o ku mito, o ku loto, ka tau tānoa whakademokalati mo whakapāti i hanga bene ku wakai. O ku toko lahi loto maari e ki mata. Ki mata, koe. O ku tau middle right, ai majority full majority toko lahi koe tānake walu mo hiva. Koe ta haonoi. Mehari. Pea kui kai ke toi aia ke whakailonga whehui ai toko walu mo toko hiva, they going to form a government. Ko nau tōk te nau whiripure anga. Aia koe umea whoke nia e tonga pena e hanga he kau kapi kapi he wafe hongo fuo siofi ai te maa furi aki koe ni. He koe ke sio koe ke umea kato ke nina ke nau sio na tōk he left right middle mo anga complexity mo fihi e foi mea koe ni. Ko au o kou whenga ke whakavete vete foi mea koe ia tau me tau kuosi mo tau atu. He koe mea koe ni ainu tau au ki ai. Koe whiwhai ngofua ta hae. He koe foi toko tolu, e kau patoa, o kunau tō pia kunau i he hema. Ka toki a hanga unu ki ai kau koe ke usua toa foi ata e ngā unu hataha ki he hema. I he kau tama koe ni, he koe kau tama ni a hange ko glave e nau hau nau toki he langa whakalaka mo e furihi ai, mo i whakasosiare, mo i whakaekonomika e fonua. Nau taha nau tō rea mai nau palani, pena nau ngāue nau tō ritua ki he umea koe ia. Ai aku nau i middle, nau woto maari, nau mata. Pea, koe ulo aki, whaingofua taha ne whiripare mi au kai ke hapati. O si, koe ku whakarea koe aku, o stare uia e pāti, koe upāti koe i he tau e ngofulu ke ua ngofulu mate kātoa. Pea koe patoa pe nai mo ui, pea nau ke pe nau tolo wālau,
ai kautakia na fefusia ki whakailoto na ustanoa ki ai. Kai ngalo vi so nea kuna ulau, pe ngalo lewa me kau mui mui. Pe ko hono online, ko pau ke ako e patoa, ka pau na ufie mau ke toi hoko atu, ai teke whakakau e pāti. Ka koe musio ke pāti ku osi mate ia. He koe pāti, koe tau tānoa pāti e tonga, ko pehe ko osi mate. O kui kai ke toi ai hapāti e whare area, koe toko tolu ia hangea, unau mafuri na to hangea kau tau ata ina mehe left, mehe empa. O koe mea koe pāti he te mokalati koe majority pe koe second majority ke nau form haungo pāti la lahi. O koe ka pāti e toko tolu. O kuiai, o kuhala i kurea. O kuiai e pāti, o kutoko tolu ka kuia koe whanki small parties. Koe whanki party pe o nau whakakurupu horo tau toko oua, tau toko tolu. Te o kui kairewa ke tau tala noa tau toro he mawhai pure kau tānoa ko ha pāti ia. Tamate ia, i he tuu koe ai foi. Teu koe ni neonga e pehe patoa ai, mo ui pe ai pāti ho nau ata mai. He kutoko lahenga kau no foi tu ahe he foi toko tolu noto. Te ka pau ke a koe patoa ia e tonga. Koe ne alo pe ai movement koe ni o osi ai pehe koe fu. Tā lahi mo e tā o kuongo. Ko nofo katoa e nau kautama te fito ai patoa ai tua. Ja koe kautama pia nai lahi e nau ke. Ke sio ki he kau wako mehere soni tonga. Ko hai e kautama ku nau hu ki loto. Koe kautama koe toko tolu ai patoa ne ke nau kau nau tolu hake. Pe ko ia pe ia. Tutong ke ako katoa kautama nai ke. Filipehe kau patoa. Mo kakai ai toko tolu na i kai ke kau he ke. He kui kai ke vare kakai he mea koe ni. Tau e nofo e kakai o tari pe e tuku ai ke a whe kai whai e whiri. Nau ke pe o au ke whiri, nau ke i ke pe. Pako o slea atu ke patoa mo profesa i nofo tua kau. Koe foi whiri pe ua. Tuku e ke ka nau hoko atu pe koe nau ke o osi ai pe a mume. He kui kai ke a mea koe pāti koe nofo i tu, a koe pāti koe uhinga pāti koe mea i whare area. Ka paurewa nofo i tu, au kai ko ha pāti o uipea koe komiti a pāti mo social movement. Ka ta hau ke whiri paremia. Ke whiri paremia ai a tonga. Whai ngofua. Koe ki whihe a whiri paremia ki a te au o peheni. Koe ke loto hani ihi ke i hoko atu e paremia lolo tonga. O ku asi mai a ka te au. Koe ki mea pete ne whakawhihi. Mahina o petu ea hoi ki no pere. Koe habe mea e te nau ai e nau tōruia, koe aluia, koe nau teke, nau tōru, koe tama paremia koe, he nau whihi. Koe whihi, he kuto e whoke atu e kau tama nai kapineti. Na kou wakai whau koe me kakai pehe, ke hoko atu pe paremia, ke whaka osi hono tau e ua, koe mo e hamo e ne upo seki. Ku tau toi whoki tau tōru e whainga whakau kau kia tonga koe paremia, ko no api tuku hau e kapineti. Koi. Ko whainga whakau whia mau ia ke to'o. Ta tau pe ku tau taha, pe ku mahina e ono ha paremia ha taha. Ko uhinga whiri pare area, to e hau e tini fo ou, to e hau a kai fo ou, o whiri e paremia fo ou. O koe kia hatau sistema, ta tolu hange ko Amerika mea ke to e ai e tau e whāpa, to e ai e tau e whāpa. Koe kia hatau sistema te. Pe aku tuu ata e tau mea. Koe u laka whakalaka koe e paremia koe ni lolotonga. E hau peha toi paremia ia whae uanga whakalaka koe ia. Te ka pau te tau sio ki he maa mo o ni. Whiri fo ou, ai whare area, whiri fo ou e kapineti, whiri fo ou e paremia ke wha fo ou e ka unga aue ke hoko atu. O te tau toi alfa auro. Ko wha apau ke paremia kau koe ke popoua o sifotua te lo aue nau whi toko wha. Ki koe ki no pere e tonga. Whakatu pe ia lo au bako mea whaiteri hai o ki no pere me kau whawhonga mo whaiteri mo tōru. He koe kia halao e ke tau whia no atu hataha ne whakakau kau ki hapare mia.
Ai ko toko whaia ai lo au ne whotu atu ke whiri mea ha toko ua he oi kino pere mo whare area. Mahalo he kai ke nau ai e nau tō wang whotu atu he lo au e po kwai ne uhinga ke ai ka pia maa kwa ke te atu ha uhinga. Ai ko e kino pere vaia ko hua kawa me iriku. Profesa toke tā aisa keke. Ya mo toke tā Williami Waske. Ai ko toko whaia lia pe he lo au lia pe he funga tahi pia ka pau e to pe i kai ko me ai a whare. Kwai uhinga ke ai. O ku i kai ke to ai hataha ai e whare area. Me he kau whare area motu a me kau minista motu a. E ta e na e ta e ai e nau tō no one way or another. Ko tu kai kau minista ka toa koe na nau minista mo pare mia. O sia e nau uto no la lahi ana to. Ka pau te tau tala noa tō no. Ko moia ki ta tafu pe te ki aha no mere i he ne fo i hua at koe ni. Pea mo e ki minista koe ni ku malo ki tu a na e whiri te a Ameria. Ko ngōua koe na ke hawa. Ko toi ngā koe pare mea me kau minista ko toa na e kapneti o sia e nau ngahi fo i mea na tō na e whai he utau koe. Ka ko e tau ria tu pe he ku ikai ke tau te sio tau tō ria tonga pe he. Koe. He kuna o si tō no ko toa. Sai tō ria tu pe fo i fika fo o ke nau waka i ki ai. Koe tau sio koe ki tō ngā o ku fo i mau lao whai hia ai toko taha. Pe koe ne fo i mau he taimi na minista ai. Koe tamai tahu toko ua, koe tamai tahu o tu o ua. Tamai tahu o ku tu o tonu. Ai he kai ke tau nofo wha mau. Koe tau sio peni, koe tau kei whanga aue, ilo, pe moe hāfua e upoto me u kawhaaki mo ilo whaaku moe ha. Ke kau sio au pero koe pui tua pe nai hau ni whē. Kau sio pe au ke fwoi, tau kei ilo whakaaku, mo tau kei ilo whanga aue, mo ngahi ngā aue na nau whai. Kau toi whaao si tonga kai whaafoke. Koe mo wakai hi whaakua ke whahinga ni ihu nau pe. Ai ke toi o mai pea a te vita lawe maa. Tako whakaapapa ke o mai pe ke minista pa. Ai ke te o mai pe a toke tā Ameria a whaama. Whaapapa lahi au ke honga ua koe. Ka koe kakai koe ni unau whokotua. Olo tonga koe e kakai koe toko ua pe toko tōrio i loto he whaiare a i he health. O kia e kakai ke nau tahi paanga e toko whiha i loto. Koe hae whaahinga whakaukau koe ai ke kei ai whakaapi tuku hau. Tatau bia me whakaukau ke hoko atu pe paremia. Koe hae whahinga mea koe ana e uhinga ai e tau tala noa ki he ririu. Me tau tala noa ke whakahoko e o mea koe ni. Osko ia, te tau toi pusi e tau toi ke tau alu ke fo si pinga o kau fie mao ke ua te tau toi pusi aki i mai e fo mea koe ia. Ko te he koa koe na iai o ngā aue a te vita lawe mao ko whaapapake. Ko poi nina i kai whiri he kakai a te vita lawe mao ko osi. Ko mea aia a pare mia koe ni, ko hai a pare mia, ka pau me fia o mai a te vita lawe mao. Ke toi minista apanga. Ka ku whakaware api toi ka te au tonga ke te o mai te vita lawe mao. Au tupo kai mo te vita lawe mao i pa, i ngereia. Nai, hiki mai nei me e ua. Mausias whata. Ta ko ku tānoa mo. Tānoa au ke mea ko te mokalati mo i rei mai whono. Ko te o mai te vitala mau ke o mai te minista paanga lo rongo koe fukau poto whakaitahu paanga rei o ku ihalota whare area me toko taha. Whakaware au pito ke tau tānoa ke i he tau alu ki mua i whono. Kai ke ka koe mea ko. Ta tau pe mo whakaukau ko te ai ke hoko atu pe pare mia. Ko hi ngā he nai tau pe ua pau ke i toi le proseki. Nā proseki ai pare mia ane whi. Proseki ai FONUA. Proseki ai pure anga. Ko hau ai pare mia tonga ko whai whatongia pe. Ko paanga ko ea ko paanga ai pare mia. Ko fufotutu ia ai pure anga mai kabineti. Ko fufotutu ia ai FONUA. Tau ai tau tole tala no mahina mo me. Ko proseki ai kabineti. Ko proseki ai whare area. Ko proseki ai tui. Ko hau e pare mia ko toko taha whai whekau ia ai FONUA.
Kukuha ini ke aya ko ne proses ki ana tanu hala. Na ke proses tanu hala e pare mia ko proses ki patseti proses ki pure ana. Na fai pe tanu hala ia tanu no kamata atonga. Ko ke pe kula ya ne pa anga ke tanu hala fu me e fai hen hai pure ana. Ha o tama pare mia hoko te tanu hala. Hoko ma me eta ke ai ke pot tatau langa fa laka ka o te tau tanu. Ko fai ngalanga fa laka ma ulalo ia ko ai ke tau ai pe foi me eta o tau lelele ai no tongo ia u hange mata i helu e ume ke fai. Ka ko fa fo ke tu tonga ko malanga ko hange dia ko to ka wa fil pare mia fo malanga. Ko ngai e professor o lahi foku kamata foki ko ose te tau tala noa whiriwhare a rea dai ni ma o e ola pe tau whapa apa ko tō ki ai mo tari loto whia maari ai ola koe ko o mai he kakai tu ke he kapau ki ai ha ni ihi ke o koe pe foki ngai o whi wahenga e ua o ku hange ka te whai ha recount ai ko wawa tahanima na wa maa pe fo i walu pia mo e Aya ua ko hai ko baba wa tahanima ko hai ko aya e tonga. ko Samiu Waipulu, ya? Fa mo carry Mukeri, he? Io, oku make sense au ki toia he koe recount fok fai ki he wā au fi te he. Io, oku whai ke wā ofi. Ai ka tū koe ai ngo whika koe, o mai koe me ofisi, tu ke ka te aha whika kuna o furihi ai. O kuna wā mama ang pefo i walu. Ai a i hene tū ana ko ia, o kui ai whainga maari e ai kia Kerry. Kene whai ha whakahu ki he koe ki he Comson Philly ke whaha recount ai. Ai a koe ola peia na e wā ofi, pia mo eua tahataha. Ai a koe eua tahataha koe whika koe o mai koe whaianga Philly koe e Comson Philly koe foi Philly tahatolu. Ai a koe ngomata i whika. Ai koe ngomata i whika peia e ua o kuna fuu wā ofi. O tau wakai atu ki ai ka malawa ke te lau fo o ma o hake hawanga whika ai o ku o sai ki toko taha pe ko te lahi ange e toko taha pe ia ngune tonga mau ka ka ngo whika pe ia ua he ngo wahenga o ku hange ke whai me o mea ko ia ka kona moni fo ki professor hange ko la ko Comson Philly a ho pe fitu me o se whai Philly ka ke whakahu ha launga pe whakahu ha pe ko ne osia ai whainga maari e ko ia pe ai hoku atu rewa ai unga we ia ki ai ka konga ini ko o whae maari ia ko tu ke heange me whakaukau ko ai na tala noa ki ai ai ni ko na tala noa ki ai ko ai ka independent for all e toko hiva o ku kau ai a tatafu mo yake toko hiva ko ia o ku nau alwatu ki whare area nau toki hu atu nau toki whare area ko kakai ako le rei mo kakai hafua no whamatalai pe ku nofo mareo me loto ai me toko nima ko ia o kau ai e pare mia malolo e pare mia ko nia po hitu e toa e pran ko osi pe a mo toko tolu re vai he whahai he mā rewa ai a ko o kau pātoa pe ku nau rere tawa tai ni ko ne tu fuge tai ni ko me ko fai kon tala no ai ke wai ni ko na ui he social media ke o mo te kau e kakai te fotu ha pare mia fo o mo tau te longo a mo ha fu tau whama opo pe ke he pare mia ko e kua osi ka e lava ke tau whau hapure anga. Ka tu fue u option ko ia ata fu ke toko hiva ko na hua tu ke na wona tole ata ke ta ko to pe ke pare mia mo minista ko ia ko liliu ia na fai o ata ke ta pe ke fotu hono hinga ki mo ke hoko ko pare mia pe ko e pe to hangare wa pare mia fili me ka minista ai ko konga ulaki ko na fai ke e mahu inga ia ai ko toko fa ko na mo hanga e mo tolo fotu mai hello au a lot vai ko ho ka meliku ai puna ka pe ho ka meliku pre anko osi ko ai sake eke ai to huat moia pe mo bria me waskela tu to huat moia ai ko ngahi makatu unga ko na mo hanga o mai ko hanga makatu unga na mo fotu umenga hingo e fa ko ni na ngahi makatu unga makehe me tu unga ko kuia ko na tu unga foka ako ngahi me ko ya pe na mo hanga po sio ko lele taha ki na tolu mo fa pot taha ki pare mia Ke foi ni la lahi e tolu
tonga Koi. to malawa pe ke la ai uhinga ko ku atua e to tolu ai to fa ko ni e a faideri ha fare ki to ko ua e kapa mahalo kai ke ka to fa e ko ni ka ko hange ko fa rea o ku i kai ke tuku ia ai ke tairia tu pe e tau mea fua tau to lui pa to faideri ha fare Koi. ke nau wafanga tuku he ku ke tau whiria tu e tau to lui ko ta ia pe tau to re nga hingoa he ia i pe a hingoa ia ku o si tala no am nau whenea ake nau to lui i loto pe aku o si mahino ia he tu e kai mini o ku ia i toko ua ia nau tolu ia nau mea ki ai. Ko ia te whakenia me wiko o si. Koi. He lo au ia. Aia ko Lord Baea, ko Toketa Adrian Mwase, Professor Toketa Isake, pe mo hae Toketa. Hua kawa me iriko. Ia. Koe mea koe ki he nau ki ho nau malo hinga mo ho nau ngahi vai anga o kuiai kotoa pe. Sai. Kai o atu ai whakakaukau koe ni ke toko whaa koe ni. Ko toko whaa koe ni o kuiai ho nau malo hinga kotoa na nau os whakahoko e nau tolo e mea ki he fonua mo e whare area i he taimi na nau i loto ai o a umai ke hi ahoni pea mo i tua ai ngahi tuku lau mea whaingataa na nau hanga whakahoko. Tau ai e poini uraki. I he loto whare areana na o si ai toko whaa koe. Na nau whihanga ngai ai mo i ngahi tu uni whaingataa. Koe nau whepaki mo i mawhai pure whakaawao na e aike ki nau tō. Kau atu ha whakataata. Pea na nau hanga oha, na nau iku nai. Ka te watu ha whakataata. Me tokoni pare mia hua kawa me iriku. Kana e tuku ki tua e pare mia ko pe kia Samuela Crispo hiva. Koe na whepaki i he fo i te fito i whakakaukau na i kai ke na tui tatau ki ai. Whepaki ai tutu uni lerei mo e tutu uni whakae mawhai pure. Nana tau aki wheteke aki na waia. Leongo na i kai ke, koe tama whoka hua kawa me iriku ia kumaari e kai tuku ke utara noa ke. Koe tama ko ia o kunatula whakae taki pe ia me manama. O kunatula whakataki pe ia he ne tupu hake pa kou whelaanga au mo ia he ne tupu hake na ulahi te a wai o mau. Tonga tapu tō lui ngere ia mo paha, mo lo kupu. Koe tama ko ia hei kai ke mau koe ai tama ko ia kua lau ki hataha ke whakawhekiki mo hataha ihe ene mo ui whakapolitiki. Koe tama whakaapa au pito ia ki whahinga taha pe. Ahua kawa me iriko. Ko ku whare taha au pe o kua ngai taki whakae hou e ike masi i he tauhi fonua. Koe ni ku whiri pe ia he tui. Whakanatula pe ka mai ko e ni. Ko mea bene longo ahua kawa me iriku ia he hawa historia ko fai ko tuku ngā ue kau ngā ue he kai nei ke ngā ue ai pe nei ki whakatamaiki pe ko ni. Ko nau me ena nau tau ka ve e aho ko ia. Ka uki kai ke tau mao e tau tolo e tama ko e ni. Ko tama ko ne hanga moloki pe tuku hifo ha mo ui hataha pe ko tala noa ke hataha. E lau e patoa he tau e fia ke tama ko e ni te kai pike aha ne lea. O kuna tula taki whakatau hi whonoa e ka mapa kui ku peo whiri. Ko he ku maho inga ia e tonga koe ka mata nege tau sivi e tau tolu e mea koe taki. Pe ku hinga pe he ko ku whakotupe. Na e akahia ki tua e Samuela Crispo hiwa koe whihanga ngai e na whakakaukau i he mo'o ni i mea na i kai te toi liliu e whakaukau hawa ka meriku o tatau e pe ia ka akahi ki tua. Na ke te alu ki tua lau mai ke Samuela Crispo hiwa ne alu be whalongolongo e koe natula e tama koe. Koe lahi whahinga e ko tau longa e tau tōruia he nau lau ke ahai mo e nau ke mi ahai. Mohai.
Ko tama ko ko wakawa me iriku ko mea beu tau ilo ai kai mea ku ne aia ne whakau mo ne whakaanga i he loto whare area. Ko tau whanongo pe ia ke tama koe. Koe. Ta tau pe mo na tula ka ho ik no pere ko tai beu kau toki ilo ai tau tori hata alanga ka ho ik no pere mo na whepaki mo hata i he loto whare area. Ko ne o si pe ko ke tau to sio da to he ok no pere ia fei tu ku na tau lau ke hata pe na whaanga ia. Koe. Ko whainga mea maho inga ia ke tu wau mai e fonua na e whau ake fonua. Ke na ma wai melino. Uhinga na tau he fonua ai e pa. Uhinga na hoi kino pere ai e. Ke kuvilo hake pe tama koe ni. O toi whanofo he tu i tua kawa meriko. Atu pe hingo ai aku tonu pe le ia mo e tofua. Vale, vale. Ko koe ke pe heo hao a hua kawa meriko tonga. He ne ngā ue whapolitika re, o sea ne tō no maaro e taha pe ua. I he kuhanga o sio kātoa ke kautama. Koe ke hange ko ulawa nai tonga, koe ke hata haia e hao e kautama nai o sware area, ka e iai e ne kifo i lia nai whai. Ka koe leadership, koe taki. Kuku atu e whakatata, koe tama na ane tu pe i he ne mooni, koe kai ke ne tui ke whakatikitato mo tutuni whakaepure, whakaawao na whakahoko Samuel Akirisi ne toko whiha na nehanga ai kai whai mea tatau. Nehanga o ai he pato a ke kau ngā ue na nau CEO laku katoa ki tua o nau pāhopo ai mo mea i he whaunga o ku ui whakatemo karati koe whakatikitato. Koe. Aia koku atu e whakatata, koe kakai koe ne toko whao li atu, koe kakai na nau osahanga lava e whai mea pe he nau whianga hangai i he nau mo ui whakapolitika. Tatau pe mo vaea, tatau pe mo Isaac Eke, tatau pe mo William Waske. Na e mahino, ai mea koku nau tuku ai. Na mahino mea nau tuku ai. Na e whiri e Samuel Akirisi Pohiwa Isaac Eke ke tau paama. Na whepaki he ongo fwoi mea lalahi e ua, wa mai ke fwoi hopo koi whare area lau. Kai ke hiki nima ai sakea. Ke poupou ke Akirisi mo lau. Pea e ke atu pe koe ha mea koe ke hiki nima ai ko hiki nima katoa kabineti. Ka mai e ai he kai ke lo ia. Pe ko hai o lo i ai mo Samuela mo lau e fwoi ke isi ko ia. Ka nai ha. Ka kama pe he na kai ke na langa na toki he fwoi. Mo mona kapanga ko ka nau tu nau tole na ngai fwoi mo ani pa iko e pe o rikitu. Koe. Aia koe poini ua ki ia ke kautama koe ni o kuri atu koe ni kuna me inasi i he foi mea uruaki koe kautama na nau hanga lavai. Ai ngahi whaingata a wha politikari he na nau tuu i he nau ngahi mo oni a nau tolu koe ke nau tuu ai. I he nau tui. Ja koe kautama i neo koe ke nau toe mare ei. Whiria eke, whiria huakau meiriku ke na minister, na talango fua pe na o minister. Ko taimbe una o whepake ai i he mea whakaetoka te rine, sayang ka nau tō ria ke nau, ke ri nau tō kitua, pe eri kitua, pe eri kita. Aia ko wangai a e ku wakai. Ka tau pe mo William Waske, ka i mea alhake pe a minister, ko te hao haa William Waske. Ka ko William Waske, ko tama na e tu mao mau pe i, ko ke te whakawhehuia mea ena e tu wa William Waske. Ko tama ia na mito right mau pea loto maari e mata o mau pea pila Waske ia ko tama ia na pa ko fohai a fotu ko mata apure ta fonu mata apure matofia ko tama na te o mai na to ria to te eke na to i mai na tau ka ve ka to ka tama ko ne te mo ka ati ka na to tau ka ve mo me na tu ai o ko ke na to i mai na to ha me na hau bena to na hau mamahi e whakaukau te makalati to hau bena to me mamahi e whakaukau e FONUA o kau whi mau hakakai tū ke hawaia mahino pe kau whi mau hakakai o kunau tā ki hema tā ki mata o ke lawa ke malu e FONUA o koe ke kau whi mau hakakai ke aloha ko pare mia mo mea ko tau sisio e pare ma hakakai na hako ministabo pare mia whinga na toke whakaau hakato e FONUA
ka ai me ko te mokalati. Ko te hame ko te mokalati e tu pe te mokalati e te ia. Ko te mokalati o kutu ia i tonga i pureanga whakatu i kutu he tala e whonua, kutu he konistu tone, whakate mokalati nei whao e tau whahau moe ha. Ko fu me au fihi pe hepa fi mau ke whawete vete ke mahino ke o te tau mau hara, hange ko fui tau e whanoa. Aia ko poini ko ia mahalo tonga o whiunga pe ai ke kuhanga o ria tu ko poini wa ia ko kau kama mahino me aku nau tu wai. O koe ke nau toi mai nau tau ke nau o mai o patoa. Tika ke patoa kau kama ai ko ina. Taka pau na nau o patoa ko mea tau ta aina pia nau to. Ke nau o hoko ko kau hardcore ko kau mate aki e patoa. Nau tu tau fai pe nau au nau tō ria he kai nei fai ai whiri kapineti mo he ha. E te whito ka e ke muhu o kawa meiriku. Tika ke na tau ka vee nau ako o tama patoa. Wha eke eke te whito ka eke. Pe ku patoa pe ku tau ata haina. Tari pia eke ko ne alo fai e whatongia. Ko ne alo fai ngā aue. Au mai ke kain whiri tau ka vee pe eke o tau ata haina. Ka ko hinga pe eke. Kiki hangi eko tau i pare mia koe ni halorotonga ni tapu moia. Na ne tala mai o kupatoa. Na kau he whenga ke ai ke liliu e haa mo e lao e ono mo mea. O speko ia hao tu he ta whaki tahata mai koe kende to e tari. Whaafo ofa ia ka mea pe ia ana. Ka koku hinga kuia o kuiai ai ka kai pe he ia unau mafuri pe me he ki he. Mafuri me he usai pe ia. Kwa rewa e ka kai ia unau tu he whaunga. Ka koe politiki whakatonga i tuku whakahoro koe ka kai na nau tuu he whai whaunga pia nau tuu ai pia nau mate ai. Koe mea koe politiki alu ki matao mohema alu ki loto, koe mea ene o mai he te mukalati koe ni nei teke he tau whanoa. He nei o si whau e tau whahau, matao koe hou eiki. Loto maarie koe kau whawhonga ka kai osi. Tika hamea e koe hema. Nega ia hamea koe hema e tau whahau. He koe loto maari e koe nau nofo ai o kau whawhonga kakai, koe ka inga ia o matao. Koe whare o tawha ake ai hou eiki. Ko nau tōru pe koe nau hao pe me he ura ine tatau, koe ta mo e toto tatau. Aia koe me ai o whema o ia ke whakafoki mai ke hange koe tau te whiri pare mia koe. Nau hao pe tau sato ke he nau me a. Nau o si whai e nau tala noa mo mea. Koe ke toi ai mai ai whakapāti ke neanga ai ke tau ninimo he whakatau hōsi. Nau ai peki whakatau hōsi whalongolonga rope i loto pe a osi pe la whiri pare mia ni keni pe koe wikahau. E ku aho fiha mahalo na aho walu. Aia koe hinga pe he e tonga. Na tau nei sai e sau pulu e wa fa mo fuluka na tau si sio tau rea he mea koe hau whai ka fa mo fonga ka kai mo mea whakatau tau ataina te pire hau i ki mo mea pa na o mai pe alu hake ki he koe mea lele ki pou i he o mai e ne os mahina foi mea koe ia koe foi mea nga ia fofola whala ka e area ka i ngā koe tala noa mo i tātalanga ka ma o e area e whare ka te whakafoke atu tonga maa Professor ko tui ko no ikai koe ke whakakau a pohiwa tu ene toa i he toko whaa koe ni kuke o mai koe so mai koe makatuunga au tui oku nehanga ia o guai ni iho nau kamata ke nau whehu ia ka kuke o so mai koe tuunga paku mahu inga maari e ngahi whakaukau pa mai makatuunga pa mai uhinga pa tui te tau whanonga pe mo ngahi whakaukau ko ia he koe na kuke o si tuku mai u whakaukau ko ia koe mea ni oku whehu i mai he ni ihi koe ni whe e tuunga whakalotu ka pa e whakakaukau mea ho tau taki ka mahino pe me ta whaakia koe ia koe whakaukau e ni professor ko loto ke o atu ke te koe ke wakai ki ai ka iloange ka whaiwhaiange ko toi Filipe pohiwa tu ene tō ke pare mia pe mo ene timi pe koe na nau ihe pureanga ko o si pe nau te ui mai mohani ihi mei tu a pe mo ha pe ngahi mea whakakoni stu tone fuaki ki ai ke ni ngāwe aki
kai ke ngau ake tokolahi o e kau whafofonga ko nau whiri ki loto ko harewa tu unga te tau whanonga ki ai ai ka ulua ki ko konga hano ua e malawa nai ai kau whafofonga e taha fitu mo e kau no pere ke nau ngau e whakataha o whiri hafo I whare are hafo I kabineti mātu aki lerei o inasi kotoa ai toko taha fitu o kai ke inasi kotoa ka ngai kai to mai ke mahino o ku kai ke te aha a wahe ana o tolu kai whakaata ke ngāwe a ke taha kotoa pe taha fitu mo kau no pere ki he tau kabineti ko ni ka hoko. Koe poini uloa ki tonga o whewi ko whilawe atu ki ai. Aia koe kapau e whaiwhaiange ko toi whiri ai pare mia lau tonga me toko lahi o ene kabineti. Koi. Aia koe foi kata. Aia koe foi aia koe foi to tonu whakawharearea pe ia mo whakakoni stūtone. He koe ke tala mai he wharearea mo koni stūtone ke whiri tō taha pe hapare mia. Koi. Mo fua. E tonga. Aia, koe mea koe ko hanga tuku atu mo lo au, oku ata whakakoni stūtone. Pe he koe ke tala mai he koni stūtone ke o te tau toe o fodu atu hatau kau kantiteiti. Ka pana tala mai he kai ke maurea na whaiku mamua ua he lao kona elektronika. Koi. Koe uhinga ia e kurea atu mo lo au mo profesa ino fotua kau. Ko hinga e koe kai ke tapu he lao. Aia pe au ku tawata aina pe tamai au tala mai. Mo whakalongolonga, mo whahamu ngā au e mo taimi tunga maurea ai ko osi e tau whiri. O ku te kai ke osi e tau whiri a tau tōria ka arewa kua ha tau pare mia. Taka osi e whiri pare mia o te kai peke osi e tau tawata aina mahi ko ni stūtone ke tau rea atu ki oto. Taka pau he e whiri kai ke sai. Tau pehe kai ke sai pa tau whotu wate tau whakaukau. Ko mea ia e whare mo kabinet whao mo pare whia o utonga ke ame tau ri e tau whotu o ri ka pawewe koe ke tau kawa tau tō. Koi, mona. Ka koe mea koe tau ataina na o mai e tau whahau tu pōuaki. He koe ke tau lau kōwi atu ke tau. Lea kōwi atu ke tangata i whai whekau toke tā pōhiwa tu e me toa. Ka pau e toi whiri, lea tau ataina e whare. Ka koe mea koe FONUA. Koe mea koe te mokalati. O ku fie mau ke whakafo o mau pea e tōtō, ka pau ko tu uni ke whiri mau pe. Tu ke ka pau tala mai e teme e walu hange ko Amerika, pe teme e hongofu, pe auskoia, pe e so ko hange ko mea ko Amerika. Ura ki whiri, pe e toi whiri ko anga maheni e mau pe ia, hei whaata pe ia ke toi hoko atu. Pe a koe e ukupu e koni stūtone ki ai. Ko tau tolu koe kia tau ukupu. Ka pote ke mamahi mai koe ko ngā ko ai atu, ka koe kia hakupu ia ke ne ta ofi e whotu atu, ka koe kia hakupu ia ke ne ta ofi ke malolo e pare mia ki tua, kai whiri maha pare mia fo. Ka koe anga koe na tula koe o tau tolu, koe kusio koe ni ki he langa FONUA, whawheta i tonga. Whawheta e langa FONUA ai whawhekau toke tā pohiwa tu e ne toa. Ka koe toko lahi koe kua whiri ki he whare area. O ku ikai ko hakau patoa. O ku ikai ko hakau patoa na e patoa pe toki mafuri mai kihe. Wo mai ke aia loto mo mata umo e hou e ki ke nau whaupure anga. Aia ka pau he kai ke tau ngā unu me he pare mia koe ke ai ha pare mia fo ou. Koe tau toerere whakapatoa pe i pare mia he kai nini, koe toi whakapatoa pe ia ka kua. Stara mai he loto e kakai. Tau hanga read pe he ine. Stara mai he loto e kakai na o mai pe toko tolu patoa ki loto. He i kai toi pare mia ha patoa hi he tuu koe ni. I koe toko tolu pe koe eke nau whiri whewhe pare mia. O koe ke tau ilo pe toko atu hatahe nau tolo minista.
Dengo ko ai ngota mai o kuna ngota malere ka wa to minista ka pa ko to me ai. Ko tau hanga no lau e loto e kakai. O ku ha mai e pare mia. Hena e mafuri o li ake patoa pe mafuri o li ake pa ate kakai. Ko tala mai le vai o ku loto pe kakai ke fili tau ataina ko. Ke hu mai tu ko la bati ko sa ka to ai kakai ke. Ka pati tau ai pe he tonga ke tau hanga lau e loto e kakai mo nau leo. Ai toko lahi. Kui. Ka pauri o ko ke tau la lo lau e loto e kakai mo nau leo. Ta kuti ke ipe ke mama fe u hata o tamai to ke tau kanoa ke te mukala. Ko tau fili pare mia fo. He ko me e tonga na o so ate lau ko e filosofa i lo ko na Amerika ku tu tua. Ko Noam Chomsky ko ne pe. Ka paupe he ke lava ka kaia whakakaukau ke mafuri na whakaukau he taimi o ku whima wai ke mafuri ke nau fili hakau tak fo o. E mate pe te mukala ti ia. He ke mo ui e te mukala ti. Kau whawhitai he ku mafuri ka kai tonga. Ku nau lili o whiri ai. Kau tawatai na mo kau tai patoa. Ku nau pāhia he ke. Nau pāhia he taulau. Nau pāhia ka kai he lau ke he tui mo. Kape ke hou e ki mo. Kape i hola u whamiri. O ku whai e tau me aka. O ku iai pe e taimi e tala mai he ka kai ko whiwa tuku a ia. Sai malo mo tolu tua. Na e hao pe ai pare mia o pare mia ko ene mafuri me he patoa o hau ki he hou e ki. Peka pau ke tau te ome pare mia na e patoa i he tau hoko atu ko e ni le a whaiteri hai a e whare. Ka ko whakamalanga atu a aku ko e toto fo ou na e whiri mai e he kakai. Pea ku whie mau e toto fo ou ke pare mia. Ku whiunga e hala whanonga e patoa ko tala mai kakai mo marolo ki tua mai peto koto. Ko ne e patoa ke nau liliu, ko ne e ke mahino i loto i he whare ko hai o patoa, ko hai ko ke patoa o stala mahina mai message ko ia. Ko whikau ia o Christo, clear as Christo. Paka maure ko ke tau lava sio ki ai. Tau ofa tau tau rea na e au kai e pare miani ni tatake, ko tau ofa na ni tanu o tau hala. Umea katoa ia e fonua. Toi hau pe tama. Ko mea koe new blood i he mea koe te mokalati e kupeheni e tau. Koe taimi pe ku mai ai ke tau new blood, toto fo ou ha whahinga poate pe koa whahinga whaunga whakapolitikare. Koe lau maari e whakahistoria mo lau maari e whakate mokalati o toto fo ou, koe o mai ai taki fo ou mo e kau tama fo ou. Koe ne koe kui koe whaka fo ou, koe whanau i fo ou, pia ka pau tau whinga unu ki mua. O mai e pare mia koe ni koe tau toi sio pe he mea tatau na ne whai he tau e ua pe tau e tolu koe ni koe whai mea bete tau hoko atu ai. O mai e kama fo ou ke pare mia ka tau sio ki ha mea fo ou pe o kusai pe i kaika koe mea e tau tote tau hanga teska e o mai ea ene mea fo ou pe tene o mai ne kaka i fo ou o tānaki ma. O ku tau whie mau ke tau alu pe he ke tau whanau i fo ou e tau ngā ue. Koe uhingai me whae ua awhi hongo fulu. Koe uhingai. Ka koe nia ku toi ai pe ia ke tau whaka api tungu hau. Ka koe pe ke te o mai me whahinga na nau minister ka na ke toi whiri mai kakai. Mea whai te ri. Aia pare nia mo ture anga koe ni ku kabineti koe ni. Ka koe ku tala atu ke tau toi a anga sio ke fwoi whakalugu fua mo mea wako i mai. E ka pau i kai ko history repeats itself. Koe uhingai rea kau papalangi. Ka pahi kai ke tau sio ilo historia te tau toi whai pe ai fwoi parapare mata tau na e o sfai. Na e o sfai o tautou ai pe ke tautou. E kutu i kia hata ai, ko wha matalai pia, ku tawa tai na kwa ke ulau kovi ka nau tō, matalai e kuhinga mui uhinga lo au, mea whai deri hai a whare mo hau eiki. Nau toi whire pare mea koe ni, mea pea nau tō. Tau toi sio pe he, fwoi mea tatau, koe tanuhala mo lotu au kai. Koe pe he koe, fwoi mea wha osia tonga kau wha foki atu. O kusai pare mea koe ni he na e lotu au kai. Ko si tala mai e kau whaahau ho iki mo ka inga ke whakamawa hei e lotu mo politiki i hene koni stuto ne.
ko ne sanga whakamahina mai ke oa mai o natu e o mea ko ia. He nei kai ke ai e tau konistu tone ke tau konistu tone whaka siasi. E te tau so konistu tone whakalotu. Tau konistu tone ko ai politiki, ko ai moe lotu na whakata. Ko e ngo foi two sides of the same coin. O koe ke tamate e tau whahau e lotu, koe ke ne tamate e politiki ka otuna kauhala kehe o whau aki a e tau mea. Tuko e o ka ia ke whaia he kau whaife kau me kau taki lotu. Mō rea e tau paanga. Mune e sai pe ia. Hau e tama ke whae langa e whonua. Tuko e te whaife kau e whanuia ko ia ke whaia kau whaife kau me ngai siasi. E ku sai pe ia na e whai pe ia. Kou tala atu pe aku ia. He kuos whamawai wahe e whonua koe e tau whahau. Ka pai nei kake ne whamawai wahe na ne kala mai ke hau ma pe taki lotu kotoa peo. Na ne os whamahino mai whonua koe na ne sanga whawhai ke he i whau e whonua. Ka te tuku atu e tonga maro. Mahina o pito, Profes, pea ko unga ko ta taimi, ko wakahia ke ta taimi o ku osi e ta taimi, he tainimi. Ku mawhana e ta talanoa ki he paremia, ko tui e ta foki mai ko he wei kahau, mahalo pena ta foki mai ko ia, ko mahino, ha tau paremia. Ko tu foki ai tu uni me wharea rea, ko si whiri foki a lotangi, ko e sea whakataimia o wharea rea, aia ko no whatongia reo ke ne hanga ui, ai kau kantiteiti, pa mo kau no pere, o oange whainga maarie ke nau whotuhingoa mai ha paremia, ke makatuu ngai whai ha whiri paremia i wharea rea, pea koe whakau kau koea e whakahoko ia, i he taimi ko ia e whakafokia e tohi whekau, ki he ene awhio, pe mi he komisiona whiri ki ene awhio, o ne mau ko ia e tohi whekau o whiri, pea whakahoko ngā ue koea loto i aho hongo fulu hono whotu e ngā hingo ke paremia, pea i he loto i aho e taha whā, i hono mau koe tu i, ai tohi whekau me he komisiona whiri, ai kau kandidate ko toa pe, ko nau hoko koe whafonga wharea rea, i he whiri kone wafe ua taha, he loto i aho taha whā, o ku whafuafua e malawa ke whiri ai paremia fo o tonga, ke ne hoko atu whiri koe ne kabineti. Ai kone tu uia, ai tohi whekau koia ko mai pa mi he wharea rea, ai whafuafua ka ahoua ti se ma, he kai ke te tō mui ahoua ti se ma ko iai, ai ko mau ai ngā ue ko ia ke whiri, i wharea rea ai paremia fo o ko ia tonga. Ko ne tu urewa ko ia, ne tu he tainimi, e hoko atu pe ano wakai, ai pe mo tala noa ko ia kakai, ki he tuunga ko ki ai tau whiri wharea rea, pe mo te wat ko ia ke whiri, ha paremia fo o ki tonga, ke toki whiri e ia, ha kabineti ko ngā ke nau whau ai pureanga. E ne pehe e professor ko o te whainga maari ko ni ka pau ki ai ki ke whama opo mai, pe ta whiunga rewa ta POLOKALAMA he ahoni, ta toki tala noa rewa ki te mawete ta toki au he ta POLOKALAMA hoko ki e tau konistuto ne tu ke ka te ngai update mai tau whiri paremia. Malopi. Malopi to tonga, pe ko whamaloa te lawa e re ta POLOKALAMA ku whai hake pe tala noa ia o lawa e ta taimi pa wha pito pe ia he koe ku atu ai whai whauke ai whotu atu me lo au pe atu me uhinga pea oku controversial ai mea koe ko tuku atu me lo au. Kau wha pea kui ai kau popo ki ai, kui ai kau whaanga ki ai, koe tau no moro koe tau anga mahini ia. Ka koe wike ka hau, pea me tau alo atu koe ni hange ko lau, koe ki tau ilo na toi pare mia pe e koe. Koe gula whatu aku ia, koe ki whare area koe atu uhinga. Ka koe hange koe tata noa, koe ki tau ilo na toi pare mia pe pare mia ai, pe koe hata hafo koe hange pe koe tau te whiri whare area. Tau lafo atu pe o atu e tau ngā whotu, pe au whangatuku e he whiri a kakai. Ta tau pe moin, tau lafo atu pe, o atu e toko whao te ke utuhu i atoa ha toko taha. Koe palo parema i he whotu me whotu e lo au, koe ke ia e pare mia lo tonga. Ka ku mamahi ai whaahina, e uhinga koe ke whakakau e pare mia. Koe tanu hala mo au kai, ka ku whao mi to pe ka pau e toi whiri, i o tau toi hoko atu pe au kai mo tanu hala.
kau kai ke ka ko ko me ya ko te tau i ku ke ka tau tari si mo ke tau vakai ke firi ko ni e fa hoko pa to sio ki ai fa ta na ki ai i e wiki ka hao ma lo abito ko o fa la ke te ko me family o fa la ke mo to ko to pe mo me mai ma Malo apito au ku famalo atu e profesa lava e ta proklama e honi o fatu ke te koe pe mo sene pe mo family hena te toki filonga ki I he wika hau I he ta proklama hoko malo apito ko e lava e ta proklama ko ia he ahoni pe mo e tufunga fonua alo au ai aku ma fa hoko atu pe mo profesa to ta SIOSIUA LAFITANI fata mo pena e ngole atu ke te mo tolki apina ai proklama ko ia fa hoko pe ko ta vinga ngai me aku o fa manatu atu pe me heni ke te mo tolu o ku ko proklama ko to pe o atu pe proklama ko ia ta taina ihe vakai ai to ta ko ia o ma fa hoko proklama pe ko vakai ko ia o kulele ke te ko pe ko me ia ko tu ki ai pe kai ka ku mahu inga ia pe ai ongongoni ke mau talanoa ki he ni ko ni ke kau palofesa a pe mo kai ko ia kulava ke ma mai ke na ngai proklama ke lava ke tau whanongo ke na ngai viu pe maianga e nau wakai ke tuunga fa politikare ko ia o ku iai a tonga tato fito ke tau whiriwhare area toki hokoni pe mo tau te waki ko ia ki he tau whiriparemia ko iai o ku whamanatu atu ke tiki mautolu o ku ngofua pe ata au pito ke talanoa uhinga pe te ke tālanga I me aku ke tui ki ai mo ke mamahi I ko ke hano tapui ko e taha. Ko mea bia kuma kore atu ke ona ke talanoa kapikapi pe te ke rea I kai ke whiunga I he tau pāingani ko I ngā ko e anga e nofo. Pe ko ia ku whamalo lahe te tiki mo tolu ko wakai hifo ku toko lahe pita ho mo kau mai ke talanoa. Ka neongo ia te tau toki hoko atu I he wike ka hau pe mo e proklama te tau pe tufunga whanua alo au. Ko ahoni ke o e hoko ai tolu to e ni a miniti e osmite wanoa ai ni pe me he ua ko e hoko ai tolu hairi hanga miniti me heni e te whahoko to e proklama ko ia tākanga e tau fohe pe mo e whafunga whare area ki wawau taha ono toge tā vriami waske lātu. Ai e te maki proklama atu I ahoni ko e whahoko atu ane proklama hiriangi ai kuna kafa ko e kune whahoko I he whiriwhare area maa wawau taha ono pe ko e whainga maria eni maua e whafufunga ke whai ha whatala noa ke deia I he hoko ai tolu ko e hiri ia hangahi miniti pe me tai nimi te ma proklama atu rewa pe mo toke tā breami waske lātu. Ko pongpongi ko e proklama nga maheni pe ia ai fat fonua fo ou I he hongofulu pongpongi pe mo piveni piukala taha ho ata ko e whafangu o saione pe mo e proklama ko e ke wawanga I ilo e whahoko atu ia pe mo profesa SIOSIUA LAFITANI pe meihe mitia whaifia ko ia ai university I olo au. Ke ngā tai whamalo lahi atu ke te motol ko toa pe ai ngahe ai kau sponsor ko mo whatoko ni mai ke tau proklama o lava ke whahoko atu tatu fito ai whamalo lahi atu ko ni ki he wharekoloa wala ko ia ke page facing store I nuku alofa hanga tu ki tau mo pe building kadaki whamole ki motol ko toa pe na mo tatari ke ngahi wala o ku atu pe me page facing store I tonga tapu I nuku alofa ko e uta wala ena ku o stau atu pena e si whahoko e ngā ue ki ai I whalai tōna ki pa mo ni te hono whahu ai koloa kotoa ko ia ke hao ki loto ki he whare ko ni oku o atu me ai I nuku alofa te lawa me atu ki ai o whiri pa mo ke whatau ai koloa ko ia oku ke whia mau I he page fashion store I loto nuku alofa pe te ke telefoni atu he nao telefoni walu fitu noa ono nima ono wha walu fitu noa ono nima ono wha peko fitu tolu ua wha fitu tolu ua wha fitu ke ngata whoki ai wha malolahi ki he South Pacific Loans pe mo starek tu bou I he noa valungeau valu hiva valu I hao whia mau no
Kau ke nofo I okalani no sila ona ngalo e te koe, ai finance koe ni une tokoni, ko tau kainga tonga, pe mo tokoni ke whamafola atu ngai polokalama, pe mi heni I he taimi kutoa pe. Noa walu nge au, walu walu, hiba walu, walu walu, I he South Pacific Loans.